whaatalofa o folo fatu le mauolunga o lo tātou ainga i le nei fwoi tae au mātango fie ia o se tae au langi le lei ia fua mai ia le nei fwoi tali tununga ona o le alofa tu no o le tātou walii o le tātou tupu o le tātou watua o ia lava o le tātou tapa au sili ne lea ia wha manuina lava lona suafa na rana tau singa ma rana puipuinga i lau tau soifua ia wha pia fwoi le nei lao le lei ua whai o le toi au maia e wha au au ina ia le tātou mawhitanga ia wha pia fwoi au tiu te ma whai wau whianga iai nā fwoi tūlangi o lo e alala ai ma pa awai me lea ia roma ia lea la amtiri fwoi tātou mawhitanga i le nei tai au le tāro ngā ngapa iai o mātou te tonu lava e le mawhai o no mātou sofa le mafua e au noa ma lau whasino manga ia i mātou e ala leo la mātou wala uatu a oe tonu ma le lei mātou toai so se ngā luenga mātou te whaia mo oe ma lou malo me lea mātou te talo mafuta ina i mātou whapa ia, whamanuia ai mai se fo ile nei a wala o so ta inga o mātou whanga ina wa lava le whasoso ina ma le tufa ina o lou fina ngalo o le tala le lei o lou malo e sufi ai o mātou loto wa malo sia la mātou au nanga ma la mātou whatuatua ina ia vi ia pea le suafa Yesu ke viso i mea uma e o iai le malo sia la mātou au nanga ia sau ina i mātou le toto le tamai mamoe a moria fo ie o mwhai o na mātou mafuta le nei tai au whai uina le nei mawhtanga le fia manuia fo ile vi inga ia te oe no lo suafa Yesu mene ia praise the Lord ia sila tātou pese sanga wha manuina ai le suafa o tātou wali ia masalo ilo umalama tātou le pese le nei tu sia malangi ina ele awhi pese ale Pischapo i Samoa whawhetai le atua Malia mata mai o ai ele tangata ue amana ai wa efa tau masua lau ipu maafetai Yesu maafetai le filemu ae auma ai wasui la wamo mamafa sa olo lai no ufa aolae se mea manu oe faafetai Yesu faafetai lo fa aolae
the Lord. Ia tu mau pea lea nganga i o tātou loto. Grateful heart, thankful hearts towards our God, our King, our Redeemer and our Savior, Jesus Christ. O lona lava alo fatu noa ma lona angalele. Ia, ua whaapopo e ngai pea aso le lei o leo langa. Ia me se foi whatanga ina o tātou e. Tātou te whasoa ma tau te tala. Ma tala ilana upu mātanga o fia. Ia, ia le li. Tai e le nei hao. Le tū mau pea o lana pui puinga. Ai maise o lana tau singa i loto soifua ma le tātou wola. As whaleile, as o luas funu maleono, o le nei foi masina lona valu o le tau sanga o tātou iai. Ia, o le fu wanga ina whai ui o ngā ruenga o le nei vai aso. Ia, o nisi o lea ua amata fo ina anga ia tu le amatanga o ngā ruenga. Ia wa o nei awa i teimi o tātou woi me o ngā ruenga fui whai sifi. O mai isi, o aku isi, malolo mai isi, amaka isi. But anyway, we always thank the Lord and bless the name of Jesus Christ for his divine protection and divine covering upon us all. Amen? Ia, ia whetawina mo oe leita e ao le mo Thessalonians am tau pe lima. Alona whai upa surmaritas, whai fwoi mawhamaros au le leita e ao ia tātou. Pero na whetawina. O lea i au tau wheapoa iai. Ma ia whe wha maa whanawhana hai. Wha pei o nau tau whaia lava. O lea i au tau wheapoa iai. Ma ia whe wha maa whanawhana hai. Wha pei o nau tau whaia lava. O lau tū o tau ta langa wha maa losi mo tātou le nei tai ao. Vision builds up others. Vision builds up others. Therefore, encourage one another and build each other up, just as in fact you are doing. That is from the New International Version of 1 Thessalonians chapter 5, verse 11. Therefore, encourage one another and build each other up, just as in fact you are doing. O le tō whamamau, na te ati a e ina isi tangata. True vision is unselfish. So se tō whamamau moni a e au mai ele atua. E leo o koe ngā mea whare o le maka pea pea. O le whalo loko. Nei upu sa mua whaingo fia nai wha sa mua. E le upu leo unselfish. Koe ngā mea whua ngaleo. E manga o anga o oe. O oe. O oe. I manguia. Ma mea le lei. Ma mea sua malie. Ai hao olo ngi kau aku I mea le maanga ia. Ma mea kinga. Ia. La foa iloa. Ia whapasi. Ala kui ol vayanga la. E le la vea ia ui ngā mea nga. E le so kofinga nga. But true vision is never unselfish. Its purpose is to bring about God's kingdom on earth and to turn people to Him. O le wha moe maua lunga na so se tō wha mau na au mai le tua I lo fina ngalo mo lo loto. Po se manu lau ti o whatuina e le ngā pa ia I o tātou tangata. Tātou te tuli matanga wina. E anga nga I le malo le atua I le neila rolangi. Ai mai se o le fesuia ina o tangata. Mai le ola polonga le saoloto. Le pongi sa I le malama. Le whanoa noa I le fia. I le mativa ma le matelaina. I le tamau a inga. I le ngata I meo le tino. Ai o mea whaaleanganga. Amen? A vision, therefore, should always focus on helping or building up others in some way. So se kaimi ai. E a whai ngai lo ai ngai lau ngā rue ngā ale ai whai. Ia ngai koe whisiri, ngai koe kūlola ia. You need to pause for a moment and take a good look at what you are doing. E whafonga fo tala le apostolo. Encourage one another and build each other. Pe mai ia wheapoa pohai, ma whe wha mawhan whanai. Rono winga ia e laku e ke whisoswangi, ma whau les ka aka. Ai leo le aluanga o oe.
e ki nganga e vai ko laua mamau no mala wala ko so mai ko ia isi kangaka ala ke manga ave mi sera ko fa yanga na ko ke pa ye mo ko ya le ele le anga le la ngonga fa penga a ole me ka ua ia e lo ia le mangaku male nganga ole nga tu mo musu le apostolo i le kalisi Thessalonians e fa pena fo ina ave ma so soni ya titato ile fausia ina o le to fama mao po le manu lau ti wo tu ina mai le tu e tu kali ko ngwale nganga ka ko mai wo fa ya inga ke le anu ke fa inga luenga o oi a ku sa fo ya pe ke ika le nga luenga ma le pule ma le mamao e ke alua o nga oisi o isi ya ele nga tai lau to lu a lau fa na ma fa na wa fa na ai ma se lo a inga le sa mo o lai ni sila po lai ku kuila po fe lava ile nganga fa penga o se nganga le le kele la go inga e fa ma ni ai le upule le wo to fa fonga mo ta to fa to wina le ni ta e fa u le to fa ma mau wa to le to ya to isi tangata e mangu ya iskaka o vision nga mai le fa fe au o mangu ya iskaka ko nga uloku o mo wa inga la ko nga luenga o mo wa inga la ko le au nanga i tonu le kalisia ma le malo ile kele o ministry ke kele o le Rolani nge ele ilo iskanga ka o la ko pu eka o la ko fa ufale o la ko insingia o la ko palama inga ua ngalu lu e ko ngol ngalu ngale tua a fe a fu mai e a fu mai e ile vision ko ele ri ko kongo se loko skanga ka o e kalisia ke kele umai ka ko ke va ai mo mori mawina i lungo televise malunga lo penga tfailang ele o fai ko ka ser fai au mo ko ru nga lu o le ko kele yo la o fai nga lu au le visiona le nga lu o mai ko kele le mar fi afe ka ka saur ka ka ko kas au le la wa o magui ai ka ele le nga sa ili magui fa penga o nga o le fina nga lo pa ia le tu wa le fa mo na e o mai le tu ni mele le yo ka kuloko to serve the humanity, to serve the community, to serve the nation, to serve the people and the church. E manui ai fa penga o e molo to lua pe ona fai atu. True vision, it's never unselfish. Amen. O lono winga, e tā hua tele ya ti tātou, lo tātou loa ona, va ai le whātau no wina o le tō whama mao. Ma le manu lau ti wa au mai le tue ati tātou. First of all, that God will never have you pursue your vision at the expense of your family. Remember that. That is a reminder for us. Ai alu, ele ise me o le fai mai o le whama mao le wava koe le ri ia tue. Ai alu ai kukurau korua ima lau whanga. A whea koe a whea mai langa lau fai mai le nganga le tua o ke alu ke ngalue Afrika. Ai anu le mo le lua kausanga kon kausanga ki ai lo ko lo fa ko e fa fanga e ka ka wa ave fa kasi lo ko lo pa fanga iso se me o ye and I doubt e fa maongi le nga ko fa mama pe a fa ya ko ki aru ki ai ya la fa pe a fa la lo vole fa pe a si lo fo lo ka ma mo ki nga ai ki ya esa o le ya la nga e mo fa nga kupu le me lai ko ngol mission fio e vai venga kupu ko kongu o lo loko i fale mo lo si o manga amen langa ele vale tu lima le fa so ale ri ia ta to so se me ole o langa le e sila fie le le ele tua o ai look after ina le ainga o ai look after ina le ele fana pe a e ku ua mo se umi fa penga lua kausanga ko lu fa ia por kausanga foi ya ele fa penga le fa sino manga le ia ai fa fera la uri renga o mai la uri ia nga mai ko surua nga vala winga Yesu e ha o inga i lato ona tu watu ele o lato ona o rola ia marvia and at the same time manu ia ile tu o lato inga so le winga la le tala finangalo le tua ia e mai tau wina mamori mawina mai amana ia isi tangata ia au tafa to tono lo ainga to tono lo nu ma me umai e te ngalue pe no fai atu
not even one person, e usu e whainga ruenga, o ngā o ia, a iese ka ngaka whapenga, o ngai whaian mea ngai ke alu ngā o oe, ke whainga ruenga e mosa ukupe, mosa whale, sa uka vale, i al manga iangi o la e, mangi o mea ai, ngā oe, e ke louni le o langa akwa. Langa e le mwhainga e ku wha maunga. E le mwhainga e ku e pe o se la autu lou. E le pe o se mangulele po se, no, e le ka ko ke mga umia po le alo marusi. Po le alo waka mai. Po le ale ke le auku. E iai ale kaimi. E ke mga umia ele ska ngaka. Vision should always be accomplished by compassion. Pursuing your vision or dream shouldn't destroy the lives of your loved ones. Amen? Aya, e edify, e encourage, e challenge, ma whaamanui ai stangata. E te tau ona whaatau no uina le tō whaamamao, ma le manu lau tiwa o mai ale atua ia te oe, i lunga o le anganga, e whaavai i le alofa, e whaavai i le amia tonu, ma le whaamaoni mai le atua. You need and we need to be careful and sensitive not to hurt anyone on the way to achieving our goals. Amen? Tātou te matua mana o mia le whai whaai tete ma ia amana ia isi tangata. Ia wane ia whaina o lātou loto i loutau ma whai. Ina ia whaatau no uina le tō whaamamau. Ia pēa le upu wale o māsangi kā kou. Seule mangu maka ngai le ngaru. O le mai le ngongo runga i, po le fua o. O le lau vea koe o ma, ue manga o lola ka. A ngalo ia o le ngaru le ua whaki mai, o la la whai mai. Seule mangu, maka ngai le ngaru ngale ua o mai, ngala whaki mai. O e mwhainga pa u le mangu. A sa wala ngaru pa u kongu ro wa. A ua le mana o i le ia, e ma wai le upenga, o le winga le kala. O le vai a koe ngā wale mea ma kele le amur me ala au alafo a iere upen. A koso mai la ia le saure ia. Aia sau i ngā o amu. E wha penga le whinga le soifunga pe ke konfofunga le ma wha wasenga. E ke ngā fwoi mea kau ku wheku ngā i funga le ia mea ia ke a ua ngā vea le ngau o lo loko i se mea. A mai sea i ko kongu o lo loko i whale o lo ainga. We all need to be careful and sensitive. Ia si upure sensitive. Ia e whaalongo longo le lei. Ia auange i hurt. Ia lauto lua lau whanau. Ia peo leo karongo aku le vāuru ngāri i ma ainga. Ai mai se ale pe suinga lau vision. Ma penga vole ia oe ka ukasi. Ma peo oe o le ke sinko. Auange ia whainga iska ngaka i le ka uwhenga lau vision. Usa voe a pe le ko ke o uma mo lau koro ma lau whangau. Ai le kongo le kalesia. Awangi a velo ko ngau se mea. E a whainga ai kwaili. I isi ka ngaka o le kalesia. O lo ko wainga mo le sisi o mga e kakao nga makwai wa aile lei. Mea le pe o le challenge a kako. Lea ma le atua. Ma le ngang pa ia. Pray all the time. Intercede and commit your hearts to the Lord. Ia pipi i ro loto i le ali. Fia le mafutanga ma le atua. E le ngaka ni ka kalo mana anga pongi, e ke mala malama ai, i kua inga mga vai ese ke alu anga iai, e whaka uu inga e wha moe. Amen? So e ka ua le sensitive o lo loko i me uma, inga ia auanga ia wha inga i kako, i le soi fuanga ngei, a su e akwe mai, se langa le ngo ualu e kaupe suula vision. The second thing you should be aware of regarding the unselfish nature of vision is that a true vision will not be all about building a big business. Ole challenge. It's a challenge. Kasi le me au inga fai ke mi kilo e kako. Ya uang e greedy ro loko ile kamu fainga e whaka ulau ko whama mau. Awa a whai o se ko whama mau mai le atua. Po se mangulau ki, po se moi mikinga mai le atua. E kari kongu aro loko. E le anga le whau o lau pisingisi ia ke le. E le anga le whau o le o ngā ruenga ia maguia malelei. Ai auange i a vea lau ka mwhai e whaka uu. Ia mauangi au milionga se kele, o iau fale, o iau ka vale,
ia kuso fale manga ia au ka fale piche ke alu ke relax ai au nge ia ka ngau e fai le menga and yet ke le fai ai masela la fai nga ko mo lo wolanga o ye kai ni ale le lenga fa so inga ko fa ma le mai le tua ia kai mi ke a fai nga ia ke le ka u ko le ke le ka le sia ke le ministry ua fale kongu ma ua collapse onga ua ngau ke le loko ka onga le vision e pe su le mele pe su le mele ai ignore ai ia onga au kafa ai misi longa ainga onga male pele pele o nungali pa fale kongu le fanga la la unga se mea ala ingu solo la wala kama ia le va pela wa pointing fingers wato le meo le fautuanga ya tatou awane i mua lo mafau i le upu a ngalo ai lo ai langa pe go fa kuanga fi walk the talk don't just talk but no walk but walk the talk. Reason why? Because you build ai faua lo malo ai faua se monuments mo e lo winga o fale kungula ale mafuanga ele yonga challenge ka ko meia because at the end of the day it's all God o mea au mai le tua e i le tua per kala la apostolo polo le kalisia Roma e a fua mai le tua mo le tua ia i u fo i le tua. Your vision and my vision might well involve making a large amount of money, good business, good reputation, but nevertheless, wangi emi Mikaele, a waipe ngofaya ile unga le aso o le atua e onga mea uma. E ka ua ke le la ya kako, le kako kilo le le i vaenga le. So ia, manga kua lo uso, manga kua lo ko finge, manga kua ngai ka ngaka, le ko ke ngā lulua whakasi. Ile kei me o le wae ngau e pe su lau vision. Pe o le maua le apostolo ya Thessalonians, so le. Build each other, encourage each other, bless each other, pray for others, intercede for others. E ka kalo mo lesi, fisosoangi mo isi ka ngaka, papenga whinga i ka makakua o le kalesia, por ko nguu, por ko wainga, au ke whaangalo inga o matua, na yo uncles and aunties, au ke whaangalo inga, na yo uso mga yo kuwhawhinge. Usape e kei mianga leanga mai aki, oi ma le fia mai aki, oi. Ia e whai alon mea le whai mai karal kuspai. Ili ui ele siku, ele whapela e, lai whanonga kua ki ngā, e wai le ole o keimi umanga e refer ngai le mea ngā le pō. Ale me wanga le o lo lofa aku iai. Awa le ya saka sa po i po i ala ke ku e ki nga fa ngo ki nga ala ku ale me le fa ve awa ke retaliate ai no se me va penga walk away ma ka kala fa ma wi le tua ele fa ngo fie ele fa ngo fie le me pa te su ele awala e mo wa le file mu mo le amen kala la apostolo Paulo le kale se Filippi il foi tau po lo foi po con mo fa mai aone foi se me tasi mal fina u vale male mita fua ai ta tasi o to male manatu male loto mo walalo o sili ni si o mai ate ia aone te tasi ma va ai ana lava mea ai ta tasi ma va ai me ais va ai le me mangui ai le skanga ai foi se me ia foi se me le ngaka vi ia le tu ai mangui ai skanga o ke foi ko nga me fo nga ia mai umala ko nga mai mo pusa piso po nga i ya ai ko la fa so me nga ka ki me la me nga i la nga le o mai si va nga ala ke no le ya e uma le ya e alu ro mo me ya fa ka o le winga la fa ka o le vai nga e fu me ko ai o le pule fa so o le makai po o le ki a kongo po o le o le ke foi me ave kufa mais kaka ai o ke alu fa ye ko nga kufa pepelo nga e alu uma nga o ke le ai o le vinga ngar kala apostol mai o nge ke kasima va ai ya na lava mea e va pe la nga u le nga ke le ala u se le nga ba
au le nga vakua le lua se lau le koru se lau e le kaua e kukusa le le ia le koru se lau ma senge apala i kiki wa ia nga lafo le finga i kongore o le kaulanga le nga fai mai le upo o le kakuori o Yesu e siri aku le pasenge la ngai le pasenge o kupe ia nga lafo fa pasenge Yesu ia le lafo nga lafo le lua se lau lafo ma le lua senge le ngai ma Yesu e siri aku le pasenge o le lima senge nga i le pasenge o le lua se lau it is the quality but not the quantity mela le ia fa manuia le tua lo loto. Remember, a vision should always focus on helping humanity or building up others in some way. Le tō whai ma maumoni la ma mai le tua e ao ngā e whesoasoani isi ma wha manuia isi ma mauai le vi inga sili o le tātou tapa au le langi. Vision build up others. O le tō wha ma maumoni mai le tua na te fausia ma atiae isi tangata e manuia isi tangata e fia isi tangata ma sele isi tangata merele ia wane vape a la mera manguia i fua o ea le i pa ua le fuingi urunga langa la palapa e ia wane vape ngalo o ngai kaukala i le ngiu ai le o kaukala i le kua mamao o le manu lauti o le tatou o langa watu mai le tua ia i tatou ia wha manuia isi tangata pe o lana tala i le kalesia Filipi aua tō te whawa ai aua ni te itasi ma wawa ai ana lava mea ia te itasi ma wawa ai me aisi amen ia whamanuia le tua ilo loto le nei tae au may the Lord bless your heart whaftaita mai lo wa lofa tu noa mo lo wanga le lei wa whaasafua lau foai o au whamonianga o le whataita inga siri le iai mātou e oso pēr le la le tae au mo ai e le mo oe ai mo le tangata na whai e ui ai na whale tonu le tō tele o tangata a lea lava e pa u le uanga i lungo o lātou ele mo lātou whanua o lea lava e osero la ma susulu mai a i lātou e leo tali tonu uma tangata e leo fia uma tangata e ni tangata whaatala tu maa i tu ia tu e a lea lava te whaoso i ai le la o se whateita inga le leile wai au mai ai mātou o ni o mātou alo lofa tau na o tangata e alo lofa mai a ia whaasafua lo mātou alo lofa i so se tasi o manao mia le fisosoani i lea taimi ma lea taimi me lea ia te oe lo lava vi inga le whaamanu ma le whanetanga ona o le tatala ina o lo whilingalo e sufia mātou loto ai maisela mātou o nanga ia whamanuia ie ona mātou mafute le nei tai ao nisi foi o la mai moina stemi ia le nei foi talatalanga ina ia vi ia lo suafa i me o mātou te whaia ia o mātou wala au lava ma lea nganga whama ua lalo anga le lei lo mātou nuu e o ngā lulu e le nei aso ape foi a o ngā le whanau tāpua inga mai a inga nei mātua mai se au na tutofi o le tala le lei au na missionary tawhai fia le lano langi ia wape foi ia na yuso o sawaina o le mau e winga ia te oe mātou wala au lava ia ia ili file mua lau o fio ia i lātou wamanu ia i taitai o malo nei vai teimi i le whetau ai pēr i Rusia ma Ukraine mātou te talo ia anga le leila o fio i mafau fau a taitai i ia mua le pamena mua se toa ma se file mu ia anga le leima i fo i taitai o le nei atunu e manu ia o na tina e malona tamau a inga malona ele ia ele ngata ia Australia a o le lolangi atua ia vi ia lo suafo i meu mātou wala au ai ma le anganga whalo alo ia wala le suafo Yesu lo mātou alimu lo mātou whawala amen amen ia praise the Lord whaftai le tua le nei avanoa tātou mafuta i foi ia ma ia whapena lava o na anga le leim whamanu ia foi lo loto ia vea foi nei talatalanga o se whaasofianga i lo wanganga e tuni matanga au le whamoe moe ma le manu lautiwa i atu ina i lau loto ma ia whamanu ia ina ai lana i kale sia whaftai atu ai ma futa mai le nei tai ao so mātou tina ia fituna li mai kempo tamba pe musa uso Pastor James Price mai Melbourne ia le whalitua ia Risa wale se montafa mai au kilani ia e voni whalitua ia tua le atuolo mai au kilani tua ia sua malie fia mai Samoa si uso
pele ia tiki ri tau langi mai Samoa ia pe mon fo ia moira tpo ta fe mali ia se uso ia Roy Crichton ia ia le tua fa tai le mafuta mai ia mo ia le ali tiu te fai vale nei aso nei as for leile ia las coffee o le like ia tai mus fam talanga. May the Lord bless you all in Jesus name, amen. Sapa